Gendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye gendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Twongeye kubaramutsa abakunzi mwese mudukurikirana kuri Hayroy TV. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, kandi twongera tubaha kaze ku bakunzi mwese mudukurikirana aho muherereye hose. Turabahaye kaze. N'umunsi tugomba gusangira ijambo ry'Imana ryase mu Bikolosayi igice ca 4. Turasoma 200 gusa. Turasoma umurongo wa 4 n'uwa 5. Turasoma umurongo wa 5 n'uwa 6. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo Paulo asaba Abikolosayi ngo bamusengere akwize ubutumwa. Mugendane ubwenge kubo hanze, mugura uburyo mubugwiza. Imvugo zanyu zamane ubuntu bw'Imana, zirunzwe umunyu, kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese. Amen. Dasubira mu izina rya Yesu Kristo. Mugendane ubwenge kubo hanze, mugura uburyo mubugwiza. Imvugo zanyu zamane ubuntu bw'Imana, zirunzwe umunyu, kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese. Amen. Turagushimira mwami w'abami, turagushimira kuri Imana ishobora byose, turagushimira kuri Imana y'urukundo kandi uri Imana y'amahoro. None rero nyakubahwa isana kano kanya turaguhaye kaze kugira ngo utangure natwe twongere usozere natwe, kandi abari uvuga ntaba twe tugaragara ko rugaragara muri twe, ndetse dushike umwironge nawe uvugira caca n'amaraso yawe Yesu Kristo atugaragara hatuza utunganye, kugira ngo databuja Mana ibyo tuganiriza ubwoko bwawe bize kugira ikimazi, kandi usabye mpemu wawe yera ko agendagende atahuze umuntu wese icyo washatse kuvugana nawe. Urakoze data kuvyumviza, urakoze data buja kuri kumwe natwe, kandi usenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Twongeye kubaha kaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hano ijambo ry'Imana tugiye ngo mugenda n'ubwenge kubo hanze, mugura uburyo mubugwiza. Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Hano Paulo ariko abwira Abikolosayi, ariko abwira ishengo ry'Abikolosayi, arababwira ngo ko bakwiye kugendana ubwenge kubo hanze. Kugendana ubwenge kubo hanze nteko avuga ngo bagirana ubwenge ku bantu bo hanze. Oya, n'umuntu wese mudasangiye ukwizera kumwe, n'umuntu wese mudasangiye ukwemera. Rero mw'ico gihe ntabwo ukwiye kugendana ubwenge bivanye n'ibyo muganira, bivanye n'ibyo muvugana, bivanye ndetse n'ukuntu n'imyifatire, n'ukuntu yaba akubwiye nabi nawe ntukwiye guca umwishura nabi, yaba akuganirije nawe ntukwiye guca ugomba kumubwira ukundi kuntu. Ariko igihe cyose uri kuragana n'umuntu ugerageza umuganirize bivanye n'icuri n'uriwe. Ntuce ubona niba uhuye n'umuntu ngo akubwire isaku nawe uja kuvuga isaku, nimba uhuye n'umuntu ngo akubwire akuganirize cyangwa akubwire nabi nawe uca umwishura nabi. Oya, ngo tugendane ubwenge. Nubwo bwenge rero ni ubwenge duhabwa n'Imana. Igihe cyose ufite ubwo bwenge buva ku Mana, bituma umenya ukuganiriza umuntu wese, kandi bigatuma mpemu yera azakuganiriza ahubwo akwiye kwishura umuntu. Rero nimba umuntu wo hanze mudahuje ukwemera, nimwamukorana mu kazi, nimwamwigana ku mashuri, nimwamuri ko muri societe kana, nimwamuri hehe, ukabona hari imyitwarire itari myiza kugizeho, nawe nta mpamvu yo kuca umwishura ngo umwereke yuko oya, ahubwo wewe ca umwamira ivyamwa, umwereke yuko hari aho utandukaniye nawe. Mugasi mvuze ngo umwereke yuko utandukanye nawe bivanye nuko uri umuntu ukomeye, uri umuntu ugize ntoya, muko umenye umwereke yuko hari ico wamenye, yuko Yesu Kristo yaguhinduye, hari ico yagusizeho muri wewe. Nubwo yakwishurana uburakari, nibwo yagukorera ikintu kikubabaje,
ntuce umwe kuko ikurakaje, ntumwere kuko wewe wamenye Imana, menya ko Satani yoba yamwitije kugira ngo uwo mwanya mukoreshe, kugira ngo aze ahutaze cyangwa gusitaze, bitume uva mu mwanya mwiza wo kuganira n'Imana, bitume uva muri gahunda yawe n'ubucuti mufitanye n'Imana, kuko gahunda Satani afite niyo kudukura mu mugambi w'Imana, kudukura mu bwiza bwayo, kugira ngo uburyo bwo kudufata. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ijambo ry'Imana Pawulo ariko arahanura abikorosayi kuko ntibakwiye kugenda kubo hanze, haba mu kibano, haba mu mubana mu nzu, haba mu mubana n'ahandi hose. Ntuce ufata umuntu mudahuje kwemera canke mudafite ikintu haribyo mudahurijeho ngo uce umwereka yuko wewe uri umuntu ukomeye canke ugizene, canke nawe uce umwishura ibyo agukoreye, ahubwo wewe ca mu yindi nzira umwishure neza, umwishurana ubugwaneza, umuganiza ubugwaneza, ntuce umwereka yuko hari ico umushe canke nawe ngo uce umwishura ibyo agukoreye. Uko niko abana b'Imana dukwiye kugenda. Kuri gatatu turavuga ngo imvugo zanyu zamane ubuntu bw'Imana zirunzwe umunyu, kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese. Yesu Kristo aduhezagirane namwe. Ngo imvugo zacu ngo zibe imvugo zuzuye umunyu. Imvugo zacu si ukuvuga ngo ufate umunyu ngo ugende uza umunyu ngo urunge, oya. Imvugo zacu zibe imvugo ziryohera bose, umuntu wese yumva icyo usohoye mu kanwa kimuryohere, kimunezere. Rero ni ukuvuga yuko umuntu wese mubonanye canke muri kumwe canke mugendana, muhanura ibimugirira akamaro, mubwira ibyiza bimugirira akamaro. Niba yakubwira nabi, nimba yagufata nabi, niba byagenda gute, ntuce umwitura iyo nabi ariko arakugirira, ahubwo wowe murute nawe umukorera ibyiza. Kandi ibiganiro byawe nimba gututse nawe ntuce umutuka, ahubwo wowe umwishure mu bugwaneza, kandi inyishu yawe umubwira ishobora kumubera umunyu, ntimubere umururazi. Kuko numara kubimwishura ukabimubwira, ukamubwira mu bugwaneza, nashobora gushika ahantu umutima we ushobora kumuganiza cyangwa yumva ati ujya muntu ko namubwiye nabi ariko we ntanyishure nabi, ni kubera iki? Izijya mbaraga ziba zavuyeho cyangwa biba byagenze gute? Bituma ashobora kugaruka mu nyuma akakubwira ati yewe mbabarira, cyangwa nawe ubwira ati mbe kubera iki ngukorera ibibi ariko ukankorera ibyiza. Bizotuma ahinduka ku bwawe, atakintu na kimwe urinze kumubwira, atabutumwa umubwirije, ariko bituma ahinduka. Bizotuma aza akubwira ati mbega ko ukorera ibibi ariko ukankorera ibyiza. Izo mbaraga zituma ukora ibyo byiza bigenda gute? Izo mbaraga zituma wowe ushobora gukorera mu cyiza umuntu yakoreye ikibi, ni imbaraga zimeze gute? Mwico gihe uzombwira ati nanje nari imeze uko, ariko hari izi mbaraga nzikura kuri Yesu Kristo yaje arampindura. Rero turazi neza yuko umuntu yatarahinduka afite imbaraga zimukoresha, arizo mbaraga za sekibi. Ariko iyo umaze guhinduka ukoreshwa n'imbaraga z'Imana, nizo zituma ukora ibintu byiza. Rero niyo mpamvu dukwiye gutahura abagikora ibyo bibi, tugatahura yuko imbaraga z'Satani naho ziba ziko zirabakoresha, nkuko nawe utaramara gukizwa nawe hari ibi wakora. Rero niyo mpamvu tudakwiye gucira imanza abandi cyangwa ariko dukwiye tukabamira ivyamwa, tukabamira imbuto nziza, aho kubashira imanza cyangwa kubabwira nabi. Rero mwe data uri kurumva ijambo ry'Imana, nuko uyu munsi ijambo ry'Imana ryo kutubwira ngo imvugo zacu zibe zirunze umunyu. Ntubone ugututse nawe uca umutuka, ntubone ugukorera nabi nawe uca umukorera inabi, ntubone ngo ugukorere ntubone ugukorera ikibi ngo nawe uca umukorera ikibi, ahubwo wewe iyo nabi nawe yitura neza. Kandi ngo nitwamara ngo ico gihe bizotuma umenya icyo ukwiye kwishura umuntu uri wese aje akugana, uje akugana akubwira nabi, haba ari nko mu kazi. Urabona urashaka kuba nko mu kazi, hakaza umuntu akubwira nabi. Hari igihe ushaka kuba umushefu cyangwa hari igihe ushaka kuba umuntu usanzwe, uwo mwanya ukagenda urakaye ukamurakara cyangwa ukamwishura nabi. Ariko ukwiye gutahura neza yuko
mu ruhande rumwe hari igihe Satani yamukoresheje kugira ngo aze akuvugishe nawe ushobora kugira ikibazo, aho bari nko mu kazi ugasanga ugize ikibazo kuko wa Satani yashaka wewe n'uwundi usanga ari uje ubwo gukura mu mugambi w'Imana, awukure kubara mu bwiza bw'Imana, kandi na hahandi nyene iyo mwishe nawe ushaka gucugira ikibazo. Ariko reka tugire imvugo zacu z'imvugo zimvugo zinezereza bose, imvugo ziyoroheje, imvugo zidatuma wa muntu nawe yakubwira vya bindi yakubwira nabi cyangwa ucumubwira nabi, ariko we mubwire neza. Ariko mwico gihe no gusaba imbaraga ziva kuri Mpwemu Yera, kuko turazi kenshi ko bikunda kutugora. Hari igihe umuntu aza akubwira nawe ugacumubwira nabi. Rero dusaba imbaraga ziva kuri Mpwemu Yera, niho jaja bavuga ngo tugire ubwenge. Ubwenge ntabwo no kumenya Imana, kumenya Imana nibwo bwenge. Rero iyo umaze kumenya Imana ukakira Mpwemu Yera, Mpwemu Yera bagiye gufasha, bituma uwumva umuntu akubwira ikintu Mpwemu Yera azakubwira ati uyu muntu mwishuruko, kandi ati Mpwemu Yera ntazoza kubwira ngo mwishure umutuke, oya azokubwira ati mwishuruko cyangwa akubwira ati ihorere. Rero ni ijambo ry'Imana, Imana yasize ku mutima kugira ngo dushobore kubisangira. Rero mwene data uyu munsi ijambo ry'Imana riraduhanuye ritubwira ngo uko dukwiye kugenda nk'abana b'Imana, nuko dukwiye kubana n'abandi muri societe, haba muri societe, haba mu buzi tubamwo, haba mu mazu tubamwo, cyangwa haba mu kibano, haba mu mashengero dusengeramwo, uko umuntu wese akwiye kubana n'abandi kugira ngo tugumane ubushuti bwacu n'Imana, uko dukwiye kugenda. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, abantu mwese bako badukurikirana, Imana yo mu ijuru ibahezagire. Turagushimiye mwami w'abami, turagushimiye ku mbabazi zawe n'umuntu bwawe, turagushimiye Mana ukuntu tuganije mu ijambo ryawe. Nawe turasabye imbaraga zawe n'ubushobozi Mana dushoboze, ko twebwe cyo twashaka kwishoboza. Mana turabantu b'abanyantege nke, turabantu tudashoboye, ariko turi kumwe nawe twe turabanyembaraga. Imbaraga zawe n'ubushobozi byurukire muri twe kugira ngo dushobore kugira izo mbaraga zo kuganiriza abatubwiye nabi cyangwa badukore bibi, bigatuma tubaganiriza neza tukabitura neza. Nawe turaguhamagaye imbaraga zawe n'ubushobozi byurukire kuri twese abumvise ijambo ryawe, ndetse n'abandi bose bazoryumva, abazorikurikirana n'abazoba bari hose. Duhamagaje imbaraga zawe Mana zibasange, ubushobozi bwawe basange, kugira ngo bashobozwe n'izo mbaraga zo kugira ngo bashobore gukora mu kugoroka no kugenda babana neza n'abandi, babaye haba badahuje imyumvire, abadahuje imyemerere, ndetse n'abandi bose databuja, n'abandi bose mukunzi mwiza Uwera wa Isirayeli, n'abandi bose databuja, haba mu kibano, haba mwami Yesu mu miryango n'ahandi hose. Kubw'imbaraga zawe tuguhaye kazi na karibu kugira ngo bane natwe. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, kandi uri kumwe natwe, duse twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.